Baba ugcina unganabanga entweni obakade usibhalele yona ukuthi nale mali lena uzuyithola uyithole kanjani njengoba ngifuna bazi ukuthi uyindoda ejuluka uyindoda ezamayo futhi lezi ngifuna ukucacisa lokubabukela lezi thukuthuku alobolwe ngazo la akuzona ezakhe ngifuna ecacise lokho ngifuna ukucacisa ukuthi la mandla lobole ngawo la akusiwona wakhe kodwa ngenxa ukuthi ubaba ebe indodakazi athenga noma angiyikhusale ngiyifake phansi kweumbrella kube indodakazi yami kube umkami kube umuntu engizophila naye sizohlukanisa ukufa kodwa namhlanje sithola thina sesila engabe inkinga ilungiswa abakhongi ngicela uchaza udaba impela mfethu yabona le mali engayithathayo ngalobola ngayo imali wathi mangabe kushona umama wekhaya kuyena engangishade naye wayekade esebenza kamasipala edlala nemshwalensi le yakhona base kuphuma imali ke enkulu ezihamba neyasemsebenzini ngakwazi ukuthi nami ngokuthi ngangibone umuntu engiyitshela ukuthi umuntu ophilayo ake ngihambe ngithathele imali ngihambe ngiyokhokha noma kungeve ukuthi siyiphele yonke isakhona esasele kodwa nje ngangaceliwe umuntu phela ukuthi thula wena thula wena baba awulungisi baba thula wena wafela umfazi thula baba manini manini uhlobo lo muntu lolu